An clushin tú mé a Darren? Yeah, it's Tom on to a clustal shot, yeah. Oh, no, what? Agus tá mídna an tusa a clustal freshen. Now, riv an agal of Caithimé an ceiste cur or a Darren, caint fá ar hoog sé de mlína chun an acht seo a cur os cór na dála. Bhí ducreta. De mlína ag... Yeah, well... Neither McGarry customs the ain of her ain realtor sock. If our range blame to be a sort chunker on cool acnamoniac the more going, you know. So dog are a stop McGindy 2/1 athbhreithniú a fit as a hanjag. August a far major Karen or cool blame is major sort a Hishkin caint fall knock off say a Greek fall. Tracy Shane like that's realtus and the Kenny idir face a shading agus face a fit like Neil Iscom came forward you know. An é go bhfuil míad kind of Ray Cúiseach ó thaobh na Gaeilge de an bhfuil is go bhfuil míad rá bhí mar rá ag gcomparáid le muinte na túisceart tá siad son níos I don't know níos yeah if Captain go forward and Indian there and on a leshkil I have the gwag you know a few contrary gwag like it's immune knock the contrary gwag tá fair simicus gwag captain you know well Caithimé ví tú rás an acht seo gur féidir latanish well a cúna de cuid gnóí éanamh le na seirbhísí stáit mar hampla Oscair an é sin ceann den na rudí mór. Yeah, well, tá sí sin ag bra an lín contrary gwag a leaf ag tá gobar san ar an off Bible, you know? Sure. Like, it's like an pre-wrote atá an realtas sort ag margiocht go haibh an athbhreithniú atá creicna inis ná go mé nó réamh fit is a trucha, blin fit is a trucha, bei fit if we gave the Stasta version nua Dini Gobersnar 5 generalta like few Gardi agus Boundary agus leid mar contrary gwag a leave. Nínam an on é sin economic Carlo rave on blin no egg on blin shit. Maar like need an air chin contrary gwag an Aaron kun the post in Lena, you know. Like Pager ornta ta like scribbling on Ryan Splinto had the policy can guard the shit con could definitely the guardian you about more contrary Greg quota cool I was lean sheet on quota shin so major Pager Greg what well Nissan the come go really are hidden the okay Pager cigar the shit con more that policy definitely the cool best chin rail there okay don't quite as small my have a bottom tree ni akam shit a lawn boundary like Greg a leaf of a chalk turn a garblin to on Macron. A one pager mo usclean on Ryan Ichigus a one nice small well Kalashti well Shinnon Road you know tá sé lá to go ish yeah the Shinnon top you know like boiler may shit like ni ve me hain bor one Phríora she on spruck fit I think maar well need oil go very lake maar so need to do that yeah Mata was well lean sunta sock gwell costly so fresh modia atelier temperature actually he talk you know like Captain good the gwell costly modia atelier August aided on and actually it inside like a caution token agus October May she shimmer well cautious road agus be scared these in man commerce egg on chocolate shop mar factors well caution what till your house lei me rud ag sin so tá éile ar well cautious region but nach bhfuil sé uafásach trú bhéileach nach féidir muinte na Gaeltachta mar a hampla a cuid gnóí dhéanamh trína a dteanga féin ag teanga dúchas féin sa Gaeltacht sin rud ná caiisiid rud éigen. You know, like tá mé caint faoi cursaí leis nó nuair a chuann tú gléach ar an bord sa láthar electricus nó aon rud is an cuid is mó is Oscair fáin tú an freigra, you know. Like any team a corm se quid ward an locht winter na gwag generalta hard na blinta you know like
ní dáilm go bhfuil nó go raibh riamh bhfuil oscair le timp céad bliain nó Traynor mór an gníomh a dhéanamh ag muintir na Gaeilge agus na Gaeltachta ar son na Gaeilge, you know. Well, seachas an glúiseach sin Connemara, Martin O'Kine, san seacadí, bhí siad san... bhí siad san láda go leir, but sin cad é chuige bliain ó hin, is but an ceart a got sa tréimh sé sin ní raibh siad, Oh, well. Tá lán rudí féosa go mór bhíos a láin na Cathrach má de sléitniú den céadú a roinnt míle le de bhar sríad COVID agus. Ní raibh sé plóda head a daoine. No. Chunig mé rointe cótaí Gaeilge agus dTeangach nach raibh an hana féin. Oh, come on. Ó nóir dhearnach an raibh mé an agus... No, níl tú a caint faoin Nollaig honna. No. Rudí eile. No, tá is agam... Well, sí, tá is agam go bhfuil simfuí lethe got sin na cóirí Bóthar. Go bhfuil siad kind of ag déanamh latram ar an Gaeilge mar tá an béarla níos feicálaí ar níos mó. Yes, it's short cúis war who may juggle a lot on not shot yen but you mar tá simmer gon signation basic soul as an athbhreithniú Comhairle Cody Bóthar tagta Phríora Acht dTeangacha near hAntaine near hAntaine Creeknik on process tries definitely my yalla athbhreithniú Acht dTeangacha Acht chopping jo agus Captain Bush if you've seen here from Michael O'Higgins agus Neil Trace Dublin false Neil Coffee Bóthar chorus and I tá billa pre-voidach ag an teachtadála Paras Albino Mariale agus cuasaí é sios atá tipo sé míso hin agus tá sé fós bio dlacha leis ag an céad céim so tá sean sunsach go nach for glachfadís leis an billa sin ach chun bheith onrach beidir go sean sunsach an nach ní beach iad or mar car mun doctor leis agus bhís mar cabin go luúta rih an go bhís mar í radio athbhreithniú agus tá sort gá nó trí cásanna maidir le cóthaí Bóthar in éir an tá cóthaí Gaeltacht agus las muid an Gaeltacht tá cóthaí Bóthar ar na príomh Bóthar sú leis an M50 agus príomh Bóthar agus tá sort níos an an seo a choirniúla ceart ach tá cóthaí shráid an like má ecin tú sé an sampla is mó atá gom na Comhairle Cathrach body clear má ecin tú na cóthaí sort beag gorma atá acu the roinch blianta nu is being forward acu being coastá a stand on Gaeilge agus ní cóthaí Bóthar go gunrás ar the pre-Bóthar issue this cóthaí shráid iad agus tágann siad faoi Acht dTeangacha agus tá sé sin ag tarlú timpeall was cógamach ag tarlú timpeall tíir nach Comhairle chundé so tá sin go héintach agus tháinig mé níos mó like siúd a níl maid a car go má dúirtú sin so go hé na motorvallig agus na sort Bóthar mór ní hagann siad fi rare Acht dTeangacha, you know. So mas tú Darren an féidir le gná hairánach cosúil lumsa nu latsa an cás a thuirt a gcuine má ecinn tú mar hempla cótha Bóthar nach bhfuil atá ag sáú na rialacha an féidir ling garán nu you know gan eras maidir leis na cóthaí shráid a luí mé sin is féidir rinne mé sin orháin grumlan roinnt blianta hen agus fuir tú ein like bés agháil hefte an commissioner agus Cathrach siad you know come on ach like it's like tagann sé sin ó tháinig
sé sin a soach sa bblion fé a trí well hánig an Acht dTeangacha is soach a fé a trí bblion fé a trí agus níos an could came from the dirt hard organization is like agus just get sin like need on all the sin like a long dini few gwelgori come no like it's equivalent agla via Raheny or Phríora FM Oscair people Dublin hen agus Louis sin agus near kind of sort of make out of it raga agus near sin or some more kind of raga tá sin go hín talk like na sort cóhí seo tá mi caint fi cóhí stá tíachtaí, you know? Yeah. So like it's on of an or a beans ústá to a dhéanamh cóhí stá tíachta. Ach de réir an policy an lí nor tá an Yukon o cíniu le hordú acu bé orthú about scrape the Comhairle in Merla agus so it's Oscair it's Oscair a copper of it far mock mar like kegwa dTeangacha on mar all the cock orange ní quarter of wine it's rud one and believe it elnach a quarter of wine but will to jarfach like in Umlan will to dokasuk which is but just what time learn Cathrach in New August na cóhí a honnig me cai me so page on sort of spirit Captain will avio con ag go ahead and go for more the a chalked old potters on the Vetus like some start you know Capriva Mariana actually John I teach a Cathrach day of Colin White Porsche we knew was con Cara mediums of breasts of bushade couple of me or hen exhibition on Cade or a 4-sheet ween and more of breast so I guess rinne me agla radio Alan Esmont on pre-Vimanach a couple of meal hen I guess top plan Comhairle agus secure to Tom Mockron got blin basically the geary on Ryan Commerce Wadney small wino come on agus tashi the core go more or less agus tashi the core ní small fame but basically the on channel digital talk kill a car shin on throat agus they basically the core Cade on serve you on their serve you come on well sin it's not on road creek a correlation agla note jarfach Darren but they're gonna earn the bindini you know he is free between Changa so sin rod ma done toki done elmata mock rowing single bra okay talon on the Jafka tire just but whitelum nismo caniva call off well shin Bart the rare arm reher mar derfa okay well listen Darren go real mo that's a very kind lad be me kind lad bel go magad sin okay go right stand there sinné well sin an scale fui an Acht cai me nísmó ólas of all amach agus bí ag banú amach má táú ag siúpadóras sa car fui na cóirí bóthra sin a luig Darren